hi triac transistor ania triac han ti hi triode for alternating current tina ni ti chuan heng triac transistor hi watt sang le hiam ten om sang ve ka heng BT1360 ho hi watt hiam 4 ampere bor vel le kan nia fan ceiling fan adjust na man an deuh tlang pui heng BTA 160 ho hi tlema watt sang de wan nia hengi chu electric heater han ling sa chuak deuh vur chi ho ate po aman tlak em to a watt sang khat zanga tanga watt sang ni thleng te po dol ve to ni chuan heng tuna mi hi BT41600B tiania heng te phei chu induction motor lian tham han control na te po speed han control na te po han tlak em to a tin heng BT824 tiang chi te po hi an wa ta sang tham em to a an ren no em mani ti khanin kan man thiam da na siren light dim na te man thia tin awat sang man na tura wat niam man pal theine la ka te po min pui thei tura ngai langin khothim le en vela light automatic on off na te po tangkai takena man thei boka heta diagram mang che hi chuanin a chedu de uleka LDR photo resistance aku tin kan hria tur poimo kan ti chu heng triac transistor kaltlang manga thil adjust na le pek lot pek na re renga hianin SMPS lampang chi hian an ho angreng khopin ka ria a chedu khop mai bi ka a chana chu a khur a current ron pek khur dan hi analu tu ka wangin an zo lo thin ning ka ria triac transistor symbol kha avei lampang ami hiania ding lampang ami ve thung hi diac ani diac hi triac transistor nen in kung kai na lian tak amain nia triac transistor ho wa hianin diac ho hi mantel ani hianin ati tlo na sarkin na fil ve thei thin ani diac kan ti kha chu hei tu na kan hmuang hian DB60 den jiak thin DB den jiak thin na te khanin a symbol chu kan hmuang hi lo nia hei hi da o tanga om chu nia tua sain kal dan veilam pangbera mi nen taila heavy kal dan atang hi chuanin metara han te hian x channel lampangan te hian engti zonga te po kal thei tur om taka ngai ani lain akal thei lo ve thung ani x100 chin noi lampanga han te a akal hal vu chona chia ti na ni ve thung ani circuit then khata chon he diac mang lo po hianin triac kha na tho tir thei em tho bok ti te po siat a thaw me kan sei tong khan BT ti top ho hi awat niam deuh hlek zo ka ngai an nia mara chu BTA ti ho ten en khanin an diagram chu anin ang deuh tlang puya khami a triac transistor kha kan awat kan man dara jirin alot san le san lo kha chu hril mai zo ka hei tu na kan hmu te po hi hei diagram a circuit diagram ani he mi anga kan lo siam thiam ve chuanin kan mang ve thei der ti na ni pokani ti chuanin khang kan han soi ji nga khan heng TYN 612 emo 610 616 ti ho TYN ti ho te po hi khatiang ho nen khan an kal da ni anga thyristor kan ti transistor ho ji ngami vek an ni ti chuanin hebi thyristor transistor chi ni te hi an kal dan chu ai nang ve ve a kan huang hianin transistor pa ngai kan an te thin dana avei lampang base emo gate emo ni thin kha heng thyristor a hi chuanin ading lampang ber hi a gate a base kan ti ho kha ani ta thin ani ate dan tur karon en tir ve thung dor ani thiam thil channel a kan lo ma che he channel hi ni tina kan khosak na na thil changkai electronics thil mizo chung nge ya zirna le soifia na ani a ilo clearing ilo subscribe nge donya tuna chuan triac transistor te dan kan lo en tiranga masai nei computer hi apa ngai angin ka fit lowa achan chu helai han vi lu hi kan soi sakna sat thina wangin adok chuak do em mai tan hianin ka
zom chuak dei me tin hei negative zok tur han a eng hi ka mang bok hei boi lo tai la chuan hei mi eng hi ka mang lowanga hi kan vit thawanga dum negative lampang zok a hi dum hi kan manga chuan x1 x10 vela ka data hi na kalta tikhan hi triac transistor cho lo ni ta a tuna mi hi BT136 ania BT triac an ni shim chuanin an kal dan khain ang vek ani tikha an thadon nia chuan tuna hianin hei ka kuthian mi hlia don awangin ka soidan tangkhanin ngun deuin lo ngai thlatai la a ke sir ve a hianin ke pathumom ta ke sir ve hianin kan metar negative le positive kha tian kan chuk tu ta ni tena kala ni chuan kan metar hi a position ka thak thleng chiang tian ding le ve hi chuan a ke sir ve tho kala te le don ni tian kal ve le ta ni chuan a ke sir ve chuan hemi hrui hi thak thleng po ni la akal ve tur ni ti chuan alaya hianin ka da ve le thung a khoi jok poi ni se poi chong lawa tin alaya hian ka da chuan hemi hianin a sir ve hi ka te le don ni kal lawa he sir ve chu hian a kal lo ta ni chuan he hi adum ka da kha a sem jok hitin alaya hian ka da ve le thunganga ti he ka te le nga sir ve hi dumin ti hian kal le thei ta lo ni kha a tha om da na ni a sir ve chi hi hetia kan te tom hianin akal ve nga ti chuan alaya tanga kan te hi chuan eng ti jong pon te ila akal tur ni lo ni kha a tha om dan chu ni ta ti chuan a sir ve hi kal lo mo chuanin a chia ti na nia alai tang kan te hian a khal chuan a chia ti na di bokani kan sa thiang chu mo a sir ve hi ing ti jong pon thak thengela heta hian a kalanga ti chuan alai tang kan te hrim hi chuanin a kal lo tur ani chu alai tang kan te a kal vai chuanin a chia ti na ni a khoi lam jok chau po hi kal selang a chia ti na ni thau ni hen ti nan alai tang a helam panga hian local ta se chia alai tang helam a hian kal lo po ni se a chia ti na ni thau ni chuan a sir ve hi lo te le tai la heti zong hian local lo se heti zong chau hian local ta bok se a sir ve ka te hian na khing le lam zong chau hian local ta se a chia ti na ni bokani chuan triac transistor zi nga hianin TYN ho kha an tel bokani tuna hei ka ron tar lan tel hi triac driver ania hei hianin a vol pek chua san le niam zong kha current niam le san po a normal taka kan vol pek chua duang zat lo siam char tura lo thunun tu kha ania tin heng triac transistor le a driver ho ti online in kan du chona cha thei veka aman ro ho kha kan son thiam dana zirin a cha thlen thei veka ni heng triac te hi kan thun zom dor ani point ake ta khanin direct in engnen ma thun zom lo tur ani ni chena triac kan ti te le resistance emo ohms emo thil dang manga thun zom thin tur ani heng automatic inverter then khata hianin triac kan ti ni chena TYN ho kha a charge voltage regulator ta na man na ni ve thin boka mara chon mangvek chuang big bok lowani tin TYN thyristor transistor ho hi heng sanghaman na ron chuak thar ho a high vol a pek chuana zok lama hianin pakhat an mang ve thina thil dang lo wo ngot che ni lova chu thil dang an wo ni chuan a chhema mo vol pe chuak theilo mo kal chuak reng top ang te po khan om tir theya chu wang chuan ama mil ngei TYN kan ti ho bi khan mana wangin TYN thyristor transistor ho kha man tur ani TYN hi BT ho ai khanin alternating current pek chua dana that bik awangin henga hian an mang bik nge ni chuan hemi ina
regular pek chua thei chin vol zat ayan hiam mo ani ni chuanin khami vol kha aboi apirom pek chu kha boi ta thin ni amaro chu vol za som nga chho chin chung lam panga chuanin lo sang viu ta thut po nei se avol rom pek chu kha achar sol rom pek chu kha regularin alut ta thin ni vol za som nga emo za som re ting carbor vel ni thin kan ti kha khatiang kha lu thin dar ani maro che nging an mang vek chuang lo bok ani ti chuan karen lu lai chuan achar song chuan kha transformer khanin vol kha vol tlem zo ka luta a transformer po kha karen pa ngai lut ain a ha dam jok ta tai ve thung ani aro vol rom pek chua a karen line pa ngai output aro kha chuanin karen input vol ang zat zat kha a pe chuak thunga a transformer a chuan vol niam zokin alut ti na ni chu heng ti wayan transistor po hi tuna BTB ti te BTA ti te BT ti ang chi ho traya khau kal dan ang thau khan an kalani he ki chon kan soid vel le du chu AC a pek dana hi BT transistor ho ai hianin a AC dana kha a phone ai alternate dana kha amar nal thabi kani anti do mi chu teng chu ni phung dewania ka soi fiat thiam chi alo khalai kha chu a thabi AC dan kha thabi kani chu khati kha tun tuma trayak transistor chini te le akai noi kanan tarlan thei chu ani le to mai selagin lo en tu te be se yang phawek lo ma sela ma son na kong hi khatal om nge kan be se ani e